Il-baħar isib ruħu fiċ-ċentru ta' Valletta 2018 ukoll. Il-wirijiet u l-esibizzjonijiet huma varji. Din l-esibizzjoni ewlenija kkurata minn Maren Rixta taqqat flimkien installazzjonijiet, wirijiet u interventi pubbliċi f'postijiet magħrufa u inqas magħrufa ta' Malta. I'm the curator of Dal-Bahar Madwara, which is the major exhibition of Valletta 2018, and it's quite huge. We have altogether 22 artists. It deals with the fact that Malta is obviously an island, and the closest neighbor is the sea, right? So what does it mean to be kind of on a limited territory, conceived as a limited territory? Is it a limitation? Din hija eżibizzjoni unika nistgħu ngħidu għax rari li jkollok l-arti kontemporanja fuq skala bħal din. L-eżibizzjoni hija mifruxa fuq 3 siti u b'interventi fi spazji pubbliċi madwar Malta u anke Għawdex. L-eżibizzjoni hija fuq il-ħajja fuq gżira u l-perspettivi tal-artisti kemm lokali u kemm barranin li toffri dynamic vera interessanti għax dejjem tajjeb li tara perspettiva ġdida. L-installazzjoni tiegħi fl-exhibition Dal-Bahar Madwara jisimha Kaput u titlu għandu żewġ tifsiriet, tfisser ras u tfisser ukoll mewt. L-idea li kelli oriġinat minn ċertu kriterji li għamluli li l-kamra kellha tkun inaċċessibbli. Allura bl-idea ta' ras jew skultura li għandha forma ta' ras umana, iddeċidejt li nibblukka l-installazzjoni. Użajt l-installazzjoni stess u x-xogħol stess biex nibblokka kamra li hija kumment fuq inaċċessibilità u borduri. L-istorja fl-arti l-idea ta' ras u ta' portraiture għandha storja twila. Ovvjament l-idea meta xi ħadd ikkommissjona artist biex jagħmillu skultura tax-xebħ tiegħu għandha ċertu importanza ma bix-xogħol tiegħi l-irjus huma tista' tgħid kważi kollha l-istess, imma wkoll għandhom ċertu sens ta' anonimità fihom. Allura dawn l-irjus min qed jirrappreżentaw. The artists offer so many different ways of implementing those issues. We have performances, we have video works, as we can see here. We have just proposals, which invite people to discuss together, to sit down, share opinions, negotiate, disagree even. They are, in a way, imaginary. Some of them kind of speculate what if, we revise certain kind of mechanisms. As we know, we have Europe and Africa and Malta is in between. So what if we think about the history from a different angle, no? If we try to understand what is the perspective from the Middle East as well, Shawki, for example, does, or another Egyptian artist, Heba Amin. At the same time, it is always about the point of view, where are we standing? So one writer told me in the very beginning, and I found that really quite beautiful, he said, we always tend to look from the island towards the sea and never the other way around. Li għandha speċjali dil-esibizzjoni li kultant arti jew l-perspettiva tal-arti hija li tmur esibizzjoni biex tara pittura fuq ħajt, mentri din mhijiex hekk għandna affarijiet bħal sound installations, video installations, large scale installations, site-specific installations, u hawnhekk qiegħdin fiċ-ċentru ta' Sant'Irmu fejn konna nagħmlu eżamijiet. Di waħda mill-major sites kif ukoll hemm iċ-ċisterni ta' taħt l-art
fej sound installation ta' Susan Phillips qudiem il-qorti u kif ukoll fil-Pixkerija fej hemm installazzjoni ta' Ibrahim Mahama. The exhibition here in the exam center where we are right now is going to open until May 27th. We open from Tuesdays to Sundays, 11 to 7, but we also have a lot of events coming up, curators tours, we have different performances. Pixkerija and the Underground are going to open until the 1st of July. And the public interventions are basically open 24 hours, right, until the 1st of July as well.